kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kamodyanan na, natulag mo't langan ti kasarta, Trina. Wen nga rod, Brendo, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kunadan sa itayan ni Tagalog. Ha? Husto ka itineta? Rugyan tangarudan nga isagana ti amin. Una, agilistatan ka na agbalin ang ninong kaninang ta. Wen, Brendo, asikasun tamat lang dagiti daduma paya mausar. Dagiti supplier ti kayat ko asawan. Dagiti badbado, photographer, stylist, kan daduma pay. Una, Agpatulong akton iti maysa kadagiti kakasinsin ko. una, tapno sana may stress ti agbalin nga asawa. Wen ano santan ti ag-DIY tapno nalaklaka, Brendo. Okay, sikat ti makaam mo, Trina. Noan niya ti amo mapagsayatan, di iso ti aramidan ta. No, anya ti plano yung kan ni Brenda, isaw ti aramidan tayaw anak kaw. Agpada kayo mo nga dan iti usto nga edad. Agyaman aklaw na itatang. No kabailan yaw ti aggastos iti dakkel, anda ka na kayo na ita. No kanyak lang, agad di kayo umututang. No si bibiyag pa ni nanang mau, sigurado nga isumot lang ti ibagana. Wen tatang, ti savings mi ka ni Brendo ti magastos. Agpada kami mo't nga da natalgad at trabaho na. Adda ka din nakasarita yo a supplier para iti kalaysayaw anak ka. Adda na, tatang. Lagi ti ninong kaninang yung ay, kumplito ka daing. Day talaangan ti kurang, tatang. Nan, munto'y mantilistaan, ta kita no asino tinailista. Ta amangan no adda mainayon ka. Wen man, tatang. Agyaman aklaw na ititulong yo. Ngawanan yaman na anak ka. Nanang, agkalaysamot gaya mo da Trina kan Brendo. Isumalaan ti mangmangag ko. Nang, kitain nyo ti impose da a pre-nuptial pictures da. Ay, sigurado, nangi na ti bayad da kita. Nang runa ta professional ti photographer da. Talaga kas ta, anak ko. Saan mo't adakas? Lulaki di tada pagbayad da. No siyak laang ti makiasawa nanang. May mayato na ti simple laang. Ay nawaw, di ka mamadita si ka Junalyn. Ay nananang, itaapanawan nariga ti agsapol iti kwarta. Iso arumbang laang nga agbalin tayo mat a practical. Na, kalay siya na dayta. Bayama, ta isuda mo ti agdesisyon para iti espesyal nga aldaw da. Ibagbagak laang mat nanang. Sayang ngamin ti kwarta no kasta laang. Kas nakunak itayan. Kalay siya na dayta. Saan ba ta mabalin asi ka akaaruba ti agdesisyon? Ta di mo magkwarta ti gastusin dyan. Trina, makiasawa ka mo't gaya man. Ay, when Mari Jonalyn. Ay, congrats Agyaman aklaunay, Mare. Sikan tumat ti sumaro, no? Ay, uwin kayam. Nakitak ti venue ti kasaryo. Iti mo't nginginaan nga hotel ije sintro. Isu tinapili mi kanila kay ko. Ay, nawaw. Adamot ta basketball court, mare. Diyo kayat dita? Ay, makatipid kayo pa. Maminsan lang ang may kasarda tao, Mare. Isu ada kami ka ni Brendo, pinili mi antay kap-kap na kanmi. Ano kasta? Talaga nga in-budgetan dati kalaysada. Haw, para maglaunay mo dagito yata tao. Ha?
Anyat ko na, Mare. Ay, tikunak. Ay, agpakada ako, ta. Adapay tilakad ko, mare. Alala, inakaon. Anya ka numanan ti isyaw, day ta Jonaline anak kaw. Tikalay sami ka ni Brendo, tatang. Apay ka no ang masapol nga iti pay lang hotel. Kat adamat basketball court dito'y lugar tayo. Ay nawaw. Anya ko matibibiyang na no may papaniti na ita abanag. Jakban amo iti dayja at tao, tatang. Pakibibiyangan ng tumat amin. Ay, imapal siguro man ay nanakaw. Naku nampay, tatang. No daduma, uray siyak. Jak maawatan ti ugali day ta akaaruba. Mala, di kalatan agpapaapiktaw anak kaw. Saan mo iti kaarubat ag desisyon iti para kada kayaw? Da kayo latan ka ni Brendo ti masuraw. Da kayo kat nga raw ti aggastaos. Saan kayo di mawat iti kwarta kada kwada? Husto kayo, tatang. Aldaw yu day ta. Awan dagas na ano igastusan yaw. Tinapatag kat saan ang naggapaw iti utang. Ay, nakapigpig samot ti tudo na, nanang. Adapay angin na. Ay, ada ka di bagyo na, nanang? Dayta, di mo amaw ti mapaspasa makiti aglaw-law maw. Ay, nawaw ni nanang mat. Agsalsalubsudak laang. Dakos ayatag salubsod. Agbuya ka nga biniti Diyos. Saan aday tabiyag ti padam atao ti bambantayam. Adda, when no awan laang mat ti sungbat yu iti salubsod ko, nanang. Anong nagadukit din tinpagayo. Wan, adda bagyaw. Ay, nawaw. Kasamungay ti kalay sa da Brenda o Contrina. Intun Sabado pa'y may tikalay sada. Pumanaw ti typhoon inton bigat. Ay, kunak ano makabulan ti tudo na, nanang. Ay, unay kan. Matuloy lat ti kalay sata. Pumanaw ka no ti bagyo inton bigat. Nasaya at mat nga rod. Tapno saanan ang masapul ang may reschedule manan. Nang runa kat busy mat piman dagiti ninong kaninang ta. Pulno la unay. Kumusta gaya man ti suot tayo? Adan nakasarita ni manang ko. Mano ti bayadan ta? Ni manang kano ti makaamong. Ah, ay nawaw. Nakababain mat ka ni manang mo no iso ti agbayad. Awan pagbay na. Adda kwarta ni manang Leslie. Uray pay. Nakababain lang tamat Adapay mat savings ta. Awan pagbainam. Tani manang mat tinagboluntaryo. Saan tamot adinawat? No kasta, ti kabsat ni Brenda o ti mangbayad iti isuot yaw. Wen tatang. Ay nawaw, saan nga taan nakababain kadakwada anak kaw? Isumat lang timbagak idinagsarita kami. Ngam, okay lang ka no. Tanimanang naman tinagboluntaryo. Talaga abak nang ti pakiasawaam anak kaw. Wen tanagagat damot piman ngagkakabsat tatang. Awan ti makunak kadakwada. Kita kat agpada da adadakkel ti balayda. Ay wen gayam, matuloy kayo kadi iti ayan ni Auntie Esterita? Wen tanay awan matan ti todo na. Itugot yung arud ti Susi yo. Tada kasarita mi a wedding coordinator inton madamdama. Sigurado ang marabyanak nga agawid, tatang. Awan tinted ang invitation letter kada kayo, nanang. Invitation letter? Ay, matuloy ka nung matikalay sa datri na inton umay asaba dong. Tanay, awanan ti tudo na. Ay, uwan. Ada inyig na itayag sa pa. Color blue and white ka na, tibado tayaw. Talaga a hotel ti venue da, nanang? Wan. Ay, nawaw. Di na nabuya, ti news. May papan kadagiti na apektaran iti bagyaw, nanang. Nay, saan ka bawatan, anak ko? Anya mo ti connection ti bagyaw, iti kalay sada. Ay, no siyak ni Maritrina. Itulong ko laangan kadagiti na apektaran ti kwarta. Ay, nawaw. Irugim man gaminan. Nagkuri man ti kinamanagapal mo. Ay, nawaw.
Ibagbagakla ang tipod no, nanang. At least, makatulong dapay no kasjay ti aramidem da. Di mo liplipatan ti Mang Ted iti invitation letter kada iti kaaruba ha, anak ka. Nalpasan tatang. Dananam silya ken Jonalyn ngay, imbitado na kaday. Wan tatang. Uray nung maditirumrumar iti ngiwat ni Mari Jonalyn, imbitado latay ti kasarmi, tatang. Kasta ati mayat, imbitaam latay datap na awan may bagbagada. Wan tatang. Awan mat ti parigot ka ni Nana Celia. Nila ang Mari Jonalyn ti maditi pa nagsasauna no kumaro. Ay, hindi mo latang ikaskasaw, anak ka. Saan mo't kadi agrabi na ita? Di na lang urayon ama punwanak. Tatalaga ama kang ngagmat kanyak, tatang. Oh, kunak tumot kada kayo nanang. Bongga ti kalay sa datrina. Naglawa a hotel to'y venue da kun. Nang, kitain nyo ati dekorasyon. Anyagay garod piman ket adda kwartada. Sayang laeng ti gastos da nanang. Ay no siya laeng. Indunar da kumalatan kadagitid kasapulan. Nang runa kadagita apektado a kalugaran tayo. Ay nawaw. Kwartada mo piman day da. Saan adakas no igastusan da ti kalaysada. Laglagi pa asaan da a responsibilidad dagiti kalugaran tayaw. When Ang talnakan. Ang mga duwada makangagkeng ka. Nakababain. Tabisita ka lang ng nagado nga ibagbagam. Ay, maumuma ako na. Day tamot ti dubli-dublem nga ibagbagan. Ay, yamanak tayo may kayo iti espesyal nga aldaw ti anak ka, Ocelia. When inkarigatan may tinagsapol iti isuot may tapno makaumay kamilaang. Madlaw nga raw. Congrats naimbagkan ka tanakiasawa mo't lang ni Trina. Maandaan kanto ni ti Apukaw. Ibagam ngamin ka ni Jonalyn ha, tagsapol mo tayo. Kasano kuma, kat sa bali ti pambantayan na day dya tao. Anyamanen ta ibagbagayo asabali ti bambantayan dita nanang. Nagpartakan kay mismo anak kaw. Pimanalwak labiit nagadun ti na istorya yung kantata. Di ka madanagan. Awan mo't kit day, tidakas nga insawang ti inam, may papankin ka. Nabambanog talaang nanang. Agyaman ka kidi ata nakaraman ka. Napadasan pa iti di maray iti bongga kalaysa. Kasjay gayam dayjay. Ay nawaw, di ka ba nagsawa kasta anak ko? Sigurado adakkel ti gastos dayjay nanang. Intulong dala ko man ka dagiti agkasapulan, kunamanan Imbes nga ununa unda ti tumulong, saan ta pagpagita mo ti ununa unda? Ay kasyempre, kwartada pimanday jay. Sa maysa, apay ayasang kay bagam data tulong aday ta. When tamasayangan nak iti kwarta nanang. No intulong da kadagiti agkasapulan, o di may mayat. O maragsakan pa iti Diyos kadakwada. Ramraman mo pa iti Diyos. Pudnumot nanang. No intulong da kuma, o di may mayat manan. San aya? Nagado nga ibagbagam. Kauray sikamat. Uray singkaw. Awan na yawat mo kadagiti agkasapulan na kalugaran tayaw. Tulong kun kunam. Ngam si ka mismo. Awan pa'y natulungam. Sa dino ti papanambakay? Iti ayan ta Jonalyn. Ay nawaw, open ni Jonalyn. Adalaang napatagapagsaritaan mi. Aglablabasin day ta babae. Ano ti pagsaritaan niyo? Basta, napatag. Awan mat ngamin ti manaknakam day dya tao. Kaputagul uli magkakarkarwan nakit din. Ay na bakit? Di mo sayangan ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Ay saan lakay? Lumabanak mata. Manuabulan na nakasta ti aramida na kanya. Manuabulan matan nga gan ano sa?
Sana masapo la makiapa ka, anak ko. Mauman tumot lang na dyaadyo na lang. Sa anak ngagpaabakin kwa na tatang. Na, kasanaw no ang kinabil kayo ijay. Di kay madanagan tatang. Kasaritak lang jay tao. No ang pinungot kayo ngay. Kabalak a kontrolan ti bagik tatang. Adalang kayat ko ngay bagakin kwa na tapno agulimag. Ipagarop na siguro adyak ammo day tangar aramidan na. Di ka pala nairuam kan kwa na anak ko. Nauma akong tatang. No daduma, syakmat nga minti dakas iti imatang dagiti kalugaran tayo. Gaputa dakas ti istoryana. Ay, anya ti masapul mo, Trina? Si katigagarak, agsarita taman iti nalapat. Na, anya ti pagsaritaan ta. Ti may papan iti istoryam kadagiti kalugaran tayo. Ah? Apay nga ginggay takot nagado ti dakas nga ibagbagam may papan kada kami. Anya ti kayat mo aya? Sikat ti agdesisyon para iti kalay sami? Saan na kasta, Trina? Anya nga ro ti intensyon mo iti kastangar aramidam? Tilang para kanyak, ket nasaysaya at no intulong yulatan kadagiti apektado iti bagyo ti kwartayo. Tapno maragsakan ti Diyos kada kayo. Ay nawaw, pala desisyon kamat anya, iraman mo pa yan ti Diyos. Tapno ibagakan ka, saan mi mat adinawat ti kwarta ginastos mi? Kwarta nagrigatan mi ti ginastos mi iti dayja akalaysa. Tulong-tulong asang kaibagam. Si Kantupay, awan pa'y natulungan makalugaran tayo. Ne, tangiwat mo tama re. Kita umaka ne. Romuaran dagiti marites. Nakapigpigsan tumo nga minti saom. Bayam tapno mangag dati kalukwam. Nangal alaam mo ti kastalaing mo. Wano, apal manunday ta. Makapaasar mo't dayjay at Trina. Awan ti may bagak no di gungguna ma. Di kay masyan kanyak nanang. Naibabainak iti sangwanan dagiti kaaruba tayo. Ay kabasol mo matlaang Anya ko ba ti pagsakitan tinakam mo ngay? Inbabain naklaunay mo't day ta babae. Sumadaukan to mga men. Anya ngay ita, nakangag ka di na oras. Kat nasayaat nga rutikas dyan ngay naramid na nanang. Maiparbeng apabainandak iti sangwanan ti kaadwan. Kilaang may bagak. Inton mabinsan, di mo unay ti agsasaw. Di kag pakalaing. Di mo bibiyangan ti biyag ti padam ataaw. No di kwarta ginastos da, ket kwarta nagrigatan da. Biyag da dayta. Desisyon da dayta. Saan amabalin asi ka akaaruba ti agdesisyon para kadakwada. Naawatam. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag katrumbang apakibyangan? No saan da asinaludsod ti opinyon mo, aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umunakan lakay, tas ikapay laang ti mangilukat iti pwesto. Isupay na dagumatang. Si Kangay, di ka mapan. Siyak lang tagla ko ita. Dumagasak pa'y iti ayanda nanang kentatang. Itulod ko to'y basit anateng. Sumaruno ak tumot laeng.
Di ka manan mapayag, Sumarunukan to adagos. Ay nawaw, huwin ko naklang arudan. Jak amo ti daduma, presyo ti lako ijay. Kita itilistaan Oo, adto'y ti susi. Irwar mo dagiti lako ta Naitalaan, Wun, i-display mo't laangan. Tayo supay no adda ti customer. Ang mga nasumang pitak tumanan iday, kat basta inlukat mo laang manan ti pwesto. Si kamagayam ti agtuk-tuk-tuk, Dolores anak ko. Wenang, injig ko to'y basit anateng. Pangramanan nyo mo't akin ni tatang. Nagapuan dagitoy anatang. Bunga tinateng nga inmulak iti arubayan minanang. Ay, agyawan ata nang iyag ka anak ko. Awan pa'y ngamin bunga ti mula mi kanitatang yaw. Sige, agpakada akmo't laangan ananang. Ay nawaw, agkapi-kapay Intun maminsan to laangan nanang. Nasken ngamin na sumurutak adagos ken nila kay ko ije sentro. Tama nga no di naman ng amuter aramida na ijay. Sige anak ko, agan-anad ka man. Umayak man, Mari Dolores. Anya ti masapul mo, Mare Edna. Bunangkan gabi yun niyo man, Mare. Ay, ano mo, Mare? Ay, mausar mi ije garden, Mare. Daan nga mi inan, ti sigod nga usaran mi. Aladay talaangan at tinabati, Mare. Agpili ka, no, adati makurso na daam dita. Manuti ka sa pulam, aya. Ay, sagay sa laang, Mare. Ay, daytoy laangan, Mare. Tanalaklak ka. Ay, madim aya, tinapuspos ko, Mare. Daytoy laang mati umanayan ti budget, Mare. Gumatang kamin tumanan adda kwarta, may Mare. Sa bagay, mayat mo't laang ti quality, dagita napili, Mare. Naibusan ti punang kan gabyon ala ko talakay. Sikapay laang man ti baon ko ama pan mangala iti ayan ti supplier ta. sapay adayo ijay, bakit? Ay nawaw, di ka nagreklamo? Nalaklak ka nga rod ijay. Sa maysa, mabalin pa'y nga agpili ka iti kayat mo. Ti sigo dagat gatangem ati gatangem. Wala, mati nga rodan ti may gatan. Oh, dahito ti listaan ti gatangem wan. Kita am takwarta ko nak. 80,000 dayta. Sana basta-basta dayta akwarta. Uy, Ikargam iti belt bag mo. Tama nga numapukaw. Dayta laang tinamnamaan ta nga igatang ta iti ilako ta. Numapukaw pa'y dayta ay awanan. anyat aramidem di ti balay. Rabi Dolores. Madanagan ak nga rod tatang. Ay nawaw, anyat pagdandanaga maya. Saan pa nagawin ni Romeo ni Rabien? Sa dilo tinapanan na aya. Imbaon ko amapan gumatang iti ilako mi ang awan mo tayo. Amangan no narabyan laeng. Sa dilo ko matidaduma apapanan na no bilang man. Jakmot nga rod makontak tatang. Amangan no awan laeng ti signal na. Kasanon no, adagaya mo tidak sa napasamak kan kuana di tadalan tatang. Ay napo. Anusam nga urayan anak ko. No awan lata. Agpatulong tayon kadagiti masignan. Kumusta ngay, Mari Dolores? Nagawid ka din nila kay mo? Saan pa'y nga rod mare? Sa dinumat nga ta tinagturturungan na. Ay madanagan na nga rod mare. Ang mga no adamot yung tidak sa napasamak kan kuana di tadalan. Ngam, amo na ka di ti pangalaan na iti ila ko yo. Amo na mo't mare. Ada kontak mo iti supplier yo. Dati cellphone number na kanyak mare. Isuman ti padasam nga awagan, Mare. Saludsudam no napan nila kay mo ijay. Kasanon ngayon ibaga na nga awan mare. Di i-report you a missing, Mare. Ibagayo kadagiti masaknan asaan asim mangpet itinapanan na kuma. Mare. Anya timbaga ti supplier yo, Mare. Napan nila kay mo ijay. Ala, awan kanumot mare. Ay nawaw, day takit din. Sapay ko na madi mo makontak ti cellphone number nila kay mo. Ay na, ano amok lang mapasamak ti kastoy.
Dua kami latta kumananapan nagala itila kumi. Ag-report kayo ni Barangay Hall, Mare. Sigurado at tumulong da kapitana amang birok kanila kay mo. Owen mare, agdiretso ak nga roda ni Barangay Hall. Ay, makalawasan ang mapukpukaw da ita Romeo. Sa apay dakila kwarta ti igem na bakit? 80,000 ka na. Ay, awanan. Saanan ang makapagtrabaho ti anak ta iti kapapanunot na. Wanya raw. Barang agpakita kumamot na dya Romeo. Tidakas na lang. Ang mga nuadakit din ang hold up kankwa na di tadalan. Negatibo pa'y mo lang ti panunot mo bakit? Di mo ibagbaga dahi tayo ti anak ta. Sigurado nga ag-overthink mananday jay. Amumatan ni Dolores. Ibagbagak laang dagiti posible ang mapasamak lakay. Unangam numangag ni Dolores dahi ta. Sigurado na karkaro na madaragan. Nadag na lang. Nay, Romeo, hanya ti aramidom di tao. Sapay nakainom ka. Long time no see na lang. Sa dino tinagap-gapuam aya. Apay anak kainom ka ang nagawaid. Ay, di syudad ana na. Kahit ni baka mo nga ay. Anday di balay. Busy na dyan. So, sana makaumay. Nagawid ak lang, ta kahit ko tag naed di ti balayaw na nang. Na, sino nga raw ti tumulong kan ni baka mo no kasta? Na-discarte na dyan na nang. Kabalan na nga ramidan ti amin. Agbakasyon ak pa dito iti duangal daw. Tapno makapag-relax ti panunot ko. Mayat dito'y. Awan signal, kanawan kuryente. Natal na ti biyag. Awan ka di ti planom nga agawid si ka, Romeo. Ay nawaw. Apay akasta kayo matanana. Saan kayo samot ang naragsa ka nagawid ak diti balay? Amangan ko na numadanagan ni bakit mo. Sapay awan ti signal kun kuryente ditaw. Di na ka makontak. Amo na day dyan, anang. Man nakaawat mo't ni bakit ko. Kesa no agparpari ko mo gaya mo ni Jay. Saan nanang? Sana mapasamak day ta. Ti kunam kanyak idida mo kay dua nga aldaw laang ti bakasyon mo ang amnay. Dandan di makalawas mo dito yun, nanakaw. Kurang pa nga minti inanak nanang. Mariknak pa lang ti panog ko. Agawid ak tumot kit di, sakbayang may bus ti bagasyo, nanang. Naimbaglaangan tayo may ka dito'y balay, Mare. Apay ka di, Mare Edna. At the good news ko kan ka, Mare. Ibagha mo noon niya day ta, Mare. Nilakay mo. Apay nila kay ko, Mare. Nakita ni Ipag ko ije lugar da. Nagawid ka no iti balay da. Sino nga ipag mo, Mare? Ni Melissa. Si Mangpet idi kalman. Iso anapanak di ta balay da. Kat nadakamat na nga da ijay nilakay mo. Di na na-text ta mumeten, Mare. Awan ti signal ijay. Anya? Ay, anya lakit di mo't day jay at taon. Pinagdandanag nak iti mano nga aldaw. Nagawid mo't lagayam ijay lugar da. Ayan ni tatang nanang. Napan na impastor tinwang. Apay di tatang mau. At dati napatag nga ibagak nanang. Anya dayta. Saanin ang masapul abirukin tayo ni Romeo? Ay nawaw. Apay asaan, kat mapukpukaw nga ro ti asawam. Saan tayo nga ammo no sa dino ti ayanda, kat no si bibiyag pay nga taday jay a tao. Si bibiyag pay ti loko, nanang. Anya? Ni pag ni Mari Edna tinang ibaga. Nagawid gayam ni Romeo iti ayan ni nanang na. Ada ka numot gayam ijay nanang. Aywan anya. Kalugaran ni Ipag ni Edna ti asawam. Dayta nga rudkat nanang. Marurudak na unay iti dayjay a tao. Ti amo na siguro kat jak maamuan. Taawan ti kontak ko iti inana. Agam, apay nga tangad da ijay. Ayan nga'y dagiti impagatang mo nga ilakuyaw. Jak amo no nang ipanan na nanang. Agawid tulaeng dayjay a tao makita na.
Agpakada ako na nang. Agawid kan. Wala na. Ay nawaw. Apay nga raw akas tatikawis mo rumyaw. Abutan may. Okay lang na tananang. Ay, mga no panunutan dagiti makakita ken ka nga agpalpalama ka dita anak kaw. Saan mat siguro? Nanyata mo ngay. Saan mo mo't kontrolado ti amin? Agawid ak lang arudan. Sermonan dak pa lang mat. Nalala, agrubwat ka nga rudan. Sigurado nga urayan na kan ni baka mo. Mano nga aldaw mumutayin ang nagtamtambay dito'y balay. Nagawid mo't gaya man ni bagat kaw. Lalay ngagtagdrama. Tapno panunutin na apud nga ano takawanak. Ibagak nga inala na iti hold upper ti kwarta kan cellphone ko. Relax ka lang bagi. Di ka matanagan. Sigurado apat yan na ka ni bagat mo. Lalay ngam lang tiyag drama. Tapno kas lagpay-pay suti istoryam. Romeo! Bakit? Ay nawa, apay nga grungab ka nga eh. Natakawan ako bakit? Inala na iti hold upper na iti kwarta ngayon mo agraman cellphone ko. Ito lang na nakawid ka. Taimbati na iti hold upper iti lugar na jakbat amaw. Di ka man agin sa sangit dita. Puno ti bagbagak bakit? Pagyamanak lang ang sandak ka pinatay. Ulbud ka launay mat. Saan bakit? Puno ti bagbagak. Pangasim ko maata mamati ka kanya. Adda nakakita ken ka anagawid ka ijay lugaryo. Taulbudan nakpailaeng mat. Irwar mo kit di ti kwartak. Natakawan na nga ron bakit? Inalada amin. Awan may tid ko repisukin ka. Dahita ti paglaingam, ti agulbod. At damot laang tinakaibaga kanyak. Nakita da ka itimay sa abar ijay syudad. Siguro, nagbar ka pa'y. Nag-happy-happy ka pa'y ijay syudad. Sakbay ang nagawid ka iti ayan ni nanang mo. Sa ita, drama anak akasta? Ha, pangaasim man Romeo, sa anak nga ubing. Nagawid mat gaya man ni Romeo, mare. Wen mare, kat agrason pa'y laang tiloko. Agasam ngay, taada ka numot ti pisang-pisang tibadonan ang nagawid. Idikwan, agro nga apkit din. Ha, impagarup na siguro adyak ammo ti inararamid na, mare. Anya tinbaganakan ka aya, mare. Agasam, na hold up kano di tadalan, mare. Isu nga awan ti uray piso ang maisubli na kanyak. No awan na yawid na kwarta, ang mga nunay gastos nan, mare. Adamit ang nakakita kin kwa na ijay syudad. Saan ka di, mare? Day tamot laang ti atap ko, mare. Rason na laang ang natakawan. Tapno saan ko abirukin ti kwarta. Mayat pa'y ti uniform na, mare. Kasla ka kaasi at talaga. Sayang mo ti kwarta nagrigregatan niyo, mare. Bayadan na, mare. Kwartak tinagpuunan mi. Saan lang day tamare? Hay, pagtalawak mo't lang iti balay. Nangalaan na mo't ngay iti kasta alaing na. Anya ngayon ti plano mi ti asawa manak ka. Isina kung day jay Romeo tatang. Ay nawaw. Agpanunot ka anaimbag, anak. Diyak kaya tikas jay nga aramidin na tatang. Nalaing nga agrason day jay tao. Dram-dramaan nakpailaang mait. Amuyo ka di. Agin sa sangit day jay anagawid tatang. Kastagayam. Arumbangay kami ti pagnakman na. Talaga tatang. Sukatan na ti 80,000 asinayang na. Amo na mo't akwartak tinagpuunan mi itinegosyo mi tatang. Kasta pailaang mo ti aramidin na. No di kat agraraman day jay a tao. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Nailaw anak lang. Sa may sa nabartek ak. Sa adya ko na mo tinararamid ko. Pumanaw kan. Diyak kayat ang makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Ikan nakititalungal daw bakit?
isublik ti 80,000 na kwartam. Kasano nga rod? Kasano ang maisublim ti kwarta iti talo nga aldaw? Sige man. Ang panunot iti pamuspusan bakit? Nailaw anak anang igastos. Sorry. Parikot la ka na yun ng ti ipapaay mo kanyak si ka, Romeo. Pumanaw kan dito'y balay. Agsapol ka iti pagtrabahuam. Di ka agpakpakita kanyak aging ga di mo maisubli ti 80,000 aginastos mo. Anya ti naramid mo ay apay pinagtalaw na ka ti asawam, Romeo. Naigastos ko ti kwartana, nanang. Imbaon nak agumatang iti ila ko mi. Ngam iti inuman iti syudad ti nagturungag. Iti nabartekak. Awanan. Awanan ti malagip ko. Pagring ko, awanan ti kwarta iti belt bag ko. Hay, sino nga min tinangibagakin ka nga agbartek ka? Katamumot nga adda ti kwarta nga igamam anak kaw. Amok na itananang. Aklo na ka nagbidutak. Kahit anya nga iti kunan ni bakit mukin ka? Sana ka nung agpakpakita kin ko ano jak may subli ti kwarta, nanang. Dayta. Gonggo nama. Deserve mo dayta. Dayta ti bunga ti kalukwam. Aggaget ka anak ka. Tapno may sublim ti 80,000 na. Nuda tayaw manulaang ti masusweldo na iti may sangal daw ay. Nariga ti agurnong iti 80,000. Isa maawatak. Nuapay akas taunay ti ungat ni bakit mukin ka. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbag. Timbangam anasaya at dagiti mabalin nga ibunga na, sakbay nga agdesisyon ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan da ito extension ti balay lakay. Wan nga raw, bakit? Kasano lakay, mapanak ka di ag-purchasean inton bigat? Katuan na, bakit? Nakasagana matanti kwartang igatang mo itilakaw. O sige, mapanak nga rod inton bigat. Tapno makarugi tamatan nga aglako dito'y sango ti balay. Ay na, nakaragrag sa kaklakay. At damat laangan ti marugyan ta negosyo. Wan nga raw, bakit? Uray siyak kat maragsakan akmat. Sapay la kumatagbalin a successful ti rugyan ta negosyo lakay. Sapay la ko mga rugta kasta. Awan gayam. Anya nga iti ipanagan ta iti storta, no bilang laeng. Aywan nga agpaysoan niya. Jimmy's istor laangan lakay. Nagan mulatan tapno na pimpintas. Ha? Ay, wan nga raw, bakit? Barang swerte tinagan ko, ama ipanagan iti istorta. Ne, naglukat mo't gaya man ti istor da alma di tabalay da nana. Ay kasta aya. Kaano pa ya naglukat da? Idi pa'y na minsan alawas nana. Nasaya at ano naglukat dan? Tapno adda ti asidaga paggatangan tayaw. Uwan nga ron nana. Naimbaglangan ata na panunot da ti manglukat iti istor da. Ay, asidag malangan ti paggatangak iti sidaan no kwa.
Saan na masapol ang mapanak ijay daya na kaad-adayaw. Wen nga rod na. Nagadayo pa'y sakit nagpudot ti panawan. Huwag nga rod may ka. Nagpudot ti panawan ita. Mayatan, taadan ti asidag apaggatangan. Nay, si kabat gayam ti masabat ka o kabsat. Ha? Papanam ngay. Ay kwa. Mapanak man di ta tersina da alma ken Jemay. Ha? Apay, nang lukat gayam ti istorda. Ay uwan kabsat. Hindi pa'y napanalawas. Ay, kasta ka day. Ay, nasaya at agarawd. At dante asida kapag gatangan. Ay uwan nga raw. Mala, inakpay. Tabarang nakalukat da. Mapanak man umutang iti sidaan ala ko da. Awan igatang kao, ta saan pa'y anak kapaw ti anak kao. Ay pag-aasim man alma, tapautangan nakpailaan. Ha? Saan pa'y ngamin ang nagpaw iti anak kao? Isungawan pa'y kwartak ita. Kasta ka din, Nana. Pautangan kayo. Ngampang nga asiyo, ta saan ko maamabayag ti panagbayad yo. Ay, saan, Alma? Saan? No adan ti ipaw iti anak kao, umayak agbayad adagaws. Nasaya at no kasta. Anya nga ro ti utangan nyo, Nana. Bangaws amay sa pirasaw. 2 ahat daw kan 5 piraso nga itlog. Day talaan. Ano sam nga ilista pa'y laan, wine? Wan, Nana. Mabiit lang nga ro ti isaganak ti utangan nyo. Ay, malamanan. Anya nga taayaman ng tisidaan na pangrabihan. Uwan nga rod. Nagsweldo kayo ka din, lakay? Saan pa'y nga rod bakit? Nga madamot do kasut ije bulsak. Isupay laang atihan anay mo nga igatang iti sidain tayo. Ay, katwan anya nga rod. Ala, in kaalaang ije do kasut ije bulsak. In kaigatang ije tersena da alma ken Jimmy. Para manan tayo man matilako da ije kaluklukat ng istorda. Ay nawaw. Ay, ijaya ka talaga ang mapangumatang lakay. As-asidog, saan na masapul pa'y amapanak ijay daya. Manuay ti balor namin da ito ginatang kwa si daan, mare. May sa piraso abangos, ken may sa asinigang mix, may sa repet akangkong, ken 5 at twintak akape. 255 amin, mare. Ay, sus, kurang ti kwartak, mare. 200 lang da ito, eh. Mabalin nga listang pay lang di 55 pesos. Utang ko pay lang. Ha? Bayadak mo't lang, apaman nga sweldo nila kay ko. O sige, pautangan ka. Ngampang asim ta saan ko maamabayag. Tane, Una yun, mare. Saan mat? Bayadak mo't ladagos. ilistak pa'y lang arod, mare. Thank you, mare, Mala, inakon tayo nakagluto iti si daan me. Ay, saan ang nasaya at day tangaramit da bakit? Ha? Manun nga aldaw tinapalabas, manipod imay imutang ni bakat saling. Talo nga aldaw lakay. Kuna namat nga umay agbayad, basta makaipaw itje anak na. Anya? Kat ni Mika ngay, manumatan nga aldaw je balance na. Talumot lang ang lakay. Inton bigat, no saan da pa'y nga umay agbayad, talaga nga ibabain ko ida kunak tumat. Saan taan nag-store, tapno pagutangan dalaeng. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamat ano agbayad da adagos, ngam saan mat. No awan da pa'y nga umay inton bigat, ibagam adagos kanya. Kasano day tan lakay? Awan pa'y sweldo yu, katsak pa'y nabayadan di balance ko di istor dalma. Sana bali bakit? Barang adan ita alawas ti sweldo mi. Uray na yun ang tunti ibayad mo no ka. Nakababain ngamin ka ni Alma, nang runa iti asawa na. Amangan no adamay bagbagana. Ay ni Jimmy pa ilaang matikunam. Iso ano agsweldo kayo, itid mo adagos kanyak. Tay nakbayadan ti balance ko. Narigatan, amumatan ti ugali da nga agasawa. Uwan bakit? Di ka madanagan.
At dayta, naisurat kong dagiti nagnaganda dito'y kartolina. Maala, ipanmundi tarwar lakay ta ipagkat ta. Nagalas ti ugali da. Umutang da, ngam di damat ammo ti umay agbayad. Sigurado lakay, numabasa da dagiti naganda, umay da agbayad adagos. Rumbang laeng. Saan taan ang lukat iti tersena, tapno pagutangan da iti sidanda. Asaan damat ngagbayad? Nang runa day je abakit saling. Imposible met no aging gaitakit saan pa'y anak kaipaw iti anak na. Oho, patsyemot dayjay. At da kwarta na dayjay. Talaga lang adina kaya ti umay agbayad. May samot day je amika. Manual dawon ti balance na dito'y. Bayam lang, bakit? Di ka madanagan. Ta umay nga umay agbayad dagijay. No makita da tinaganda ang nakasurat di tasango. Sigurado, agbainda. Ay na, apaw. Dahil maglakit din, tanadanon ka dito'y balay mo, kabsat. Apay kabsat. Ay na, inkakitaan diyanagan mo ijay sango ti tersena da Jimmy. Nakasurat mo ijay ti utang mo kadakwada. Anya? Uwan kabsat, nalapsak nga raw. Kansaan lang asikat yan danagan na ijay. Uray ni Mika at damon lang. Ay apaw, una yan dagiti nga agasawa. Di dala urayan ang mapanak agbayad. Saan ko matatalikudan ti utang ko kahit? Naladaw lang nga nagpaw iti anak kaw. Noadan ti kwartam, inkabayadan. Tapno si kamit lang ti mangirais tinagan mo ijay sango ti istorda. Ay nawaw. Ay, kunabala no ribo-ribo ti utang ko kadakwada. Tapno aramidan da ti kasjay. Amumatay. Naidumduma ti ugali da. Nalabas kayo mat nga agasawa, J. Macon Alma. Apay, anyat reklamom si kaabakat. Una yan, gay. Manulaang mati utang ko kada kayaw. Kan may saan ko mat ako na atalikudak. Agbayad ak mat kat. Inuray ko laang dyan kwarta nga impaw iti anak kaw. Kat, anya nga rod ita? Aday ta, bayad akong ti utang kaw. 5 gasot day ta. Oray saan mag nga itad ti baryak. Ha? Isulat tan ti porsyento na. Nakababain man ti mano nga aldaw asaan kaw apa nagbayad. Anya? Iti kaano man, saan ako nga umay gumatang dito istoryaw. Nalabos kayo, mait. Basit abanag ngam insurat yung kit den tinagan ko dito'y sangaw. Awan, saan nyo abagay ti agnegosyaw no kasta ti aramid yaw. Nalabas matikas dyan nga aramid na lang kay. Manulangal daw asaan ang nakabayad da tao. Kas dyan kit din tinaramid da. Anya nga rod bakit? Data tinakautang, iso nga aganos ta. Salbag kit di. Manulaang ti balance ko iji istorda. Awan pa'y sangagasot a pisos. Ngam, insurat da kit din tinagan ko iji sango ti istor na. Ay nawaw. Oh, aday ta bakit? Sangagasot na pisos tayo ta. Inkabayadan ng ti 55 a balance mo kada-kada. Ay, nawaw a 55 day ta. Mala, inakbayadan. Iti kaano man, saan akon nga umutang ijay, kan saan ak matan agumatang. Ay, grabe damat. Nagistor dalaang, kas jay matan ti ugali da. Imbag kumamat ano, ribo ti utang ko, tano at daganas na nga ibabaindak iti kas taunay. Oh, aday ta, bayada kung ti utang ko kan ka, Alma. Ay, nasaya at may ka nga agbayad. 55 lang ang balance ko. Nga muray day tansa nga gasot ti ibayad ko. Nakababain mat kada kayo nga agasawa. Anya? Sobra kayo mat. Saan ko matamalipatan day ta utang ko a 55 ditoy? Saan ko matatalikudan? Nga mayang, grabe kayo. Insurat yung matan dito isang wanan tinagnagan mi. Oh, apay nga reklamo ka. Katsi ka nga rod tinakautang. Awan maaramidam, ta iso ti kayat mi nga aramidon. Mawatam. Anya? Iso ano diyo kayat maulit manan ti panangisurat mi itinagan nyo di tasango. Saan kayon nga umututang?
Kasjila data. Talaga saanan? Saanan, Alma? Saan kami nga umututang kan saan kami matan nga umay gumatgatang? Ay, nawaw. Anya? Anusan mayangan ti mapan gumatang iti sabali? At least ijay, ta saan da nga aramiden tikas iti inaramid yung agasawa. Anya? Kas tagayam ti imbagahanakan ka, bakit? Wan lakay. Pulos ka no asaanin nga umay gumatang ken umutang dito istorta. Oh, patsyemot day jay babae. Intun awan tumot la igatang da iti abastuda. Dito'y dan tumot laeng nga umay umutang. Ha? Nagatukat nga muna ah. Kunamlan no iso lang mati customer. Kat isumat. Umay man gumatang wano saan. Makalako talata. Ay, nawaw. Apay, isulang ay atimangmangan. Bayantan lakay. Tinapatag kat imay nagbayad iti balance na. Ni bakit ising mo day talumabas lakay? Uwan nga raw. At damat imat na anak kasupot. Anya nga taday jay. Diyak amua. Ang maguray ka. Kasla bangus mat tinakasupot nga imat na. Karnin samat jeda duma. Ti awanan bain. Ilabas na pa'y lang dito'y. Ipakita na anapan gimatang iti sabali. Lumabasak pa ya! Naggapu ang iji-istor ni Mariel. Ijaya ko na gimatang. Awan bibiyang mi! Umutang kanto lang ha. Talaga asaan kanton apautangan. Ah! Iti kaano man, saan ako nga umay umutang kada kayaw. Anya? Ala, bay amon bakit? Bay am alumabas ti awanan bay. Nagalasan. At damat karne kan bangus alako ta dito'y. Ngam napanpay lagi matang iti sabali. Ha? Para makita man. Ay nawaw. Ay, awan bibiyang da nga agasawa, uray labas-labasak iti istorda, numapanak gumatang iti sa balay. Awan na talaga. Saan da na mapilit ti tataw ag umatang ija istorda. Itikas jay nga aramid da. Uwana, ha, husto laag, isaw ti pagnakman da nga agasawa. Madlaw a masursuron da itay limabasak iti istorda. Ha? Ay nukasta. Ingagaram ti limaba si jay. Uwana, nagpukawak pa'y. Ustubad kiti ah. Tapno maamiris na nakitisaan anasayaat nga aramid da. Wala, no makaamiris da. Kas lamang kami nga intulang dan, ti kas jay nga aramid da. Uwan nga rod ah. Ay makita da itan. Ay, unay matlang aminan ay ati tao. Nuray siyak. Noon tantumad masapul kaw. Ano saklangan ti mapangumatang ijay sa bale? Amangan kindi no mapadasak ba't ti maisurat tinagan na ijay sangaw at tinauras. Ay nawaw! Kasano da ito yun lakay? Nagaangutin dagiti lako ta a frozen. Anya? Nabayag nga minin nga awan ti imay dito'y agim matang. Ay na, nagdakkel apukaw ta. Asaan analako dagito'y. Ay, una yan ti kastoy. Ay, numapalabas mo ni bagat iseng. Ibagam, taumay mat gumatang dito eh. Ha? Uray ni Mika. Ibagam kan kuha na, nga umay gumatang. Mapainak mo lakay. Ay, nawaw. Anya pa'y lang ti pagbainam. Alangan nga agbain-bain ka pa'y lang. Kat sayang dagiti lako no bilang laang. Awanan. Sayang dagiti lako. Kaslay na daw mat ngamin apulos nga awan ti umay gumatang. Oh, nakaskas daw matan alma. Imay ka pa'y dito'y balay tapno alokuyan nak nga umay gumatang iti istoryo. Alam mo tan, amare. Pasensya ka iti naaramid mi iti. Apa nang isurat itinagan nyo iti sango. Oh, iti kaano man, saan akas ka rin na maikat iti panunot ti tattao day dyan ngay naramid yo. Ha?
Nagnegosyo kayo lang amin. Limastog kayo unay. Iso ang nagturid kayo anang isurat iti nagnagan dagiti nakautang iti sango yung. Anya nga ita? Anya? Nadadailan dagiti lako yung. Gaputawanan ti mayat nga umay gumatang. Ay nawaw alma. Dayta ti maganap yung agasawa. Ay, nawaw! Di mo tagibasitan dagiti tattao iti aglawlaw mo. Tapno adala ta umay a customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.